Jedna od stvari na koje mi se moji pacijenti najčešće žale su problemi sa suhim okom. Peckanje, crvenilo, osjećaj pijeska u očima, to su sve simptomi suhog oka. Suho oko uzrokovano je današnjim načinom života gdje svaki dan više sati gledamo u računalo ili druge ekrane. Također razne infekcije, traume, poremećeni sastav suza i ostala stanja mogu isto uzrokovati suhoću oka. Do sada nije bilo moguće uzročno liječenje suhog oka, nego se liječilo samo simptomatski. Znači, umjetnim suzama se kapalo i simptomi bi nestali privremeno. Od sada je u poliklinici Bilić Vision moguće uzročno liječiti sindrom suhog oka najmodernijim AI pulsnim laserom. Simptomi suhog oka mogu biti jači ili slabije izraženi. Kod slabije izraženih simptoma primjećujemo crvenilo oka, peckanje ili osjećaj da imamo pijesak ili trepavicu u oku. Kod jače izraženih simptoma može doći do boli, mučenja vida, zablješćivanja ili nemogućenja nošenja kontaktnih leća. Naše suze, odnosno suzni film, sastoje se od 3 komponente. Vodene, koja je najveća, mucinske ili sluzi i masne komponente koje proizvode Maybomove žlijezde koje se nalaze u našim vjeđama. Masna komponenta suza spriječava prerano isušivanje oka, odnosno prebrzo isparavanje suza sa površine oka. Ukoliko Maybomove žlijezde ne rade dobro iz bilo kojeg razloga, ne izlučuje se dovoljno masne komponente suza, te suzni film prebrzo isparava sa površine oka. Tada se javljaju simptomi suhog oka koji uključuju žuljanje, peckanje i slabiji vid. Ukoliko se oni ne liječe, pogoršavaju se sa vremenom. U poliklinici Bilić Vision sindrom suhog oka liječimo uz pomoć najmodernije tehnologije i AI pulsnog lasera. On sa svjetlosnim impulsima posredno stimulira obnavljanje normalne funkcije Maybomovih žlijezda u vjeđi i time vraća normalan suzni film u oko. Tretman traje nekoliko minuta i u potpunosti je bezbolan. Liječnik pacijentu nanosi hidrogel na područje donje vjeđe te primjenjuje seriju od 5 bezbolnih, nježnih i kratkih svjetlosnih impulsa bljeskova. Isti postupak zatim se ponavlja i na području drugog oka. Liječenju suhog oka prethodi konzultacije i pregled kod specijalista oftalmologa. Na tom pregledu moguće izvesti već prvi tretman AI pulsnim laserom od obično preporučena 3 tretmana. Tretmani se izvode po rasporedu prvi dan, nakon 15 dana i nakon 45 dana. Eventualno dolazi u obzir i 4. tretman nakon 75 dana, obično kod ljudi koji imaju jako izraženo suho oko. Kako bi se maksimalno produžio efekt liječenja, napravi se još jedan tretman AI pulsnim laserom nakon godinu dana. Kumulativno, tretmani daju učinak koji traje od 6 mjeseci do preko 3 godine za 60% pacijenata. Rezultati su vidljivi već nakon prvog tretmana, a 90% pacijenata je vrlo zadovoljno liječenjem. Dokazana je efikasnost kod blagih, srednjih i teških oblika suhog oka. Jako smo sretni što u poliklinici Bilić Vision možemo našim pacijentima omogućiti efikasno liječenje sindroma suhog oka.